제주도에 가봤습니다. 되게 амар хөөрхөн га 있어요. Ийм байдаг би Amber-ээр гээд халиу тэгсэн мэт миний Instagram ингэж бичсэн. Тэгээ артлаа ийм заяа. Юу юм бол гэсэн чи иш орон шууд миний Instagram гармаар. Хөөрхөөс амар sense is good. Тэ? Энэ дээр Lotte Department Store Ambassador гэсэн аахгүй. Сонирхолтойгоос тэ хурдан лайктаар хурдан фоллоу хий тэгвэл харуулна гэдэг аахгүй. 롯데 백화점 엠버서더 1기 되신 것을 진심으로 환영합니다. CEO는 өөрийнхөө 사인테 гэж. Энэ зургийн дарна бич болохгүй зургийн дараа. За юугаас нь хамгийн эхлээд харах уу guys? Ийм нэг том юм байна. The Online Shop. Миний бодлоор энэ цүнх юм шиг байна. Тэ? Online Shop гэсэн хар цүнх. Би харанганд яг дуртай шүү дээ. Хараа. Хах ийм том хөөрхөн цүнх байна. Өнөөдөр ингэ гарах уу? Бас хөөрхөн ийм том юм байна, тэ? Окей. Next нь юу вэ гэвэл Pasha гэдэг кофе байна, guys. Milano Morning. Milano-ийн ерөн кофе юм байна, тэ? Milano-ийн брэндний Milano-аас ирсэн Pasha кофе. Thank you. Би кофе дуртай шүү дээ, шивцээ. За, дараагийнх. Онголгод харуулах уу? Юу гэж бодож байна? Хармаар байна уу? Хармаар байна. За, тэгвэл харуулъя. Ингэсэн ч бүр хөргөн шүү дээ. Миний бодлоор энэ hand drip кофе юм шиг байна. Hand drip. Ямар гоё юм. Би hand drip кофе жигнэсээ дуртай. Энэ миний ном орсон. Энэ брендийг танилцуулж байгаа л юм бах тий. Олон орны ингэж ном хаанаас ирсэн юм шиг л шүү дээ. Миний бодлоор тийжээ хөөрхөн байна. Хаах ямар зөндөө. Ер нь ийм. Ийм шүү. Сая юу унсан вэ гэвэл яаж уух юм? Тэрний талаар бичсэн. Энийг дахиад хийч дараа уух юм чи тий. Okay, next. Энэ юу вэ? Make every day a little more joyful. Тоглоом. Colland Hofty Mix Bean Bowl гинэ. Mix Bean Bowl гин. What одоо зүг? Уй, унлаа. Хүй. Миний бодлоор энэ доотлын наачт юм байна заяа. Наагаад энэ нь ингэж хөдөлмөр. Энэ машинда хийдэг лах тий. Саяны цүнхэнтэй нэг брэнд юм байна. Артлын энэ миний адилхан байна. Окей, хөөрхөн. Next. Хоёр аяглах юм шиг ах юм. Энэ бол аяга тий. Энэ рутэ чинь scale нөр аахгүй юу? Нэг өдөр бэлэг өгч байгаа энэ хараа штэ. Scale нь амар өөр аахгүй юу? Ямар хөөрхий стилтэй байна бас. Өөр нэг нь хоёр хосоор нүгсэн байна шүү дээ. Яана яг хоёр хос хэрэгтэй шүү дээ тий. Ийм хоёр аяг өгсөн байна. Окей. Film камера биш үү зүгээр нэг удаа хэрэглэх камер тий. Fujifilm гинэ. Fujifilm гэдэг. За би нэг жоохон бажаа найз нартай уулзахдаа бас авч явна. Би нэг хэрэглээний камерыг хэрэглэж үзээгүй. Хэрэглэж үз. Thank you. Next. Юу юм бол? Юу юм шиг ээ? Таада. Юу юм шиг ээ? Энийг ингэж онгойлгох юм байна.
зүгээр юм багс юм болов? Чонгийн стенд гэсэн ах юм. Гэрэл гэсэн ах юм. Гэрэл энэ дотор гэрэл байгаа гэж үү? Гэрэл юм байна guys юм. Яг яаж хэрэлдээ мэдгүй юм би дараа энийг жоохон байж агаад хэрэглэхтэй. Ямар хөөрхөн. За энийг жоохон байж онгоолгоод үзье. Хөөрхөн юм аа. Next. Тара. Бас хөөрхөн ноут өгсөн байна те. Ноут хэрэглээгүй удсан. Ийм ноут өгсөн байна. Энэгээр ингэж онгоолгоод ингэж болдог. Ямар хөөрхий. Окей. Next. За сүүлийнх. Сүүлийнх CC хөөсий гэсэн юм шиг лахын CC хөөсий. Энэ юу вэ? Tumblr guys. Tumblr. Thanks for every good day. Гэсэн Tumblr ээ. Би ер нь Tumblr амар хэрэгтэй сахгүй юу? Амар хөөрхөн. Миний найстаа бэлгэлчихв. Би угаасаа ийм за өөрөө ирэл. Сүжи ач зүгээр өөрөө ирэл заяа. Найстаа бол өөрөө бэлэг авсан дээр авахгүй те. Энэ байна. Ингээд туслаа. Хөөрхөн юм байла те. Энэ аяа нэг хийгээд үзв. Эм сонирхолтой бас юм яа. Би шорлдог шүү дээ. Би шорлдог шүү дээ. Хурхаастай гэлээ ингэж асуудаг. To put in magnet. What? Энэ арда энэ ингэдэг. Заяа. Тэгээд гадуур явна. Цүгэндээ энийгээ ингэж хийшдэг. Ингээд авч явж бол. Тэгээ яа синэглээд хэрэглэт юм байна. Энэ үнгээр нь синэглээд синэглэгч нь байна. Тэгэхгүй зүгээр ингэж гэртээ хэрэглэнэ гэвэл энийг авчтаа. Тэгээ энд ингэж тавьчтаа ингээд. Янзын хөөрх юм а тий. Яах гэдэг те. Гой зураг дараах заяа. Авахаа бэлтжээ. Хинч намайг зураг ав гэж хэлээгүй л те. Зүгээр бэлтжээ. Амар гоё юм. Би зигнээсээ гоё юм. Тэгээд ингээд хамтралж гоё юм хийн гэсэн чи амар сонирхолтой. Дээрээс нь би бол ийм инфлюенсерийн талаар миний бодолд бол би бол ер нь бол сайн муу, ер нь сайн мэдтгүү гэж боддог аахгүй юм. Тийнүүд уулзах хүмүүс бүгдээрээ амар алтартай нэртэй хүмүүс хараад би ингээд хамтралж ажиллаж байгаа амар гоё. Ямар ингээд энийг ингээд хийчихвэл муухай ингээд. Гिचүү. Ямар зүгээр ост. Энийг хийхгүй шүү дээ. Гэдэг гिचүү. Ингэшүү. Хурхааст ингээд. Тэний ингэшүү зүгээр. Цаас ингэсэн цэвэрлээ тэ уг нь бол зураг ингэж тагсан чинь би хараач тий. Миний дуртай кофе шоп дээрсэн байна guys. Гадаа суугал юм дээд. Дотор нэг юм баруун талт дотор нэг амар хөөрхөн газар ээ. Юм сааны замд байдаг аахгүй. Юу ч 이거 전에 또 우동하니 너무 좋아서 미거는 잘 안 봤었는데 그게 장난. Мэглээ цэцэг авахар явжээ. Настя цэцэг бэлгэх гээд төрсөн өдөр юм шиг. Энэ кофе шоп байхгүй юу? Сая явсан кофе шоп. Энэ амар хөөрхөн. Амар хип стилтэй хүмүүстэй байдаг гэдэг байхгүй юу? Алхаад явал 30 минут гинэ guys.
жоохон даарч ин дээ. Ягаад ингэ сэрүүн гарцсан те? 바보 아니야? 수지 바보 아니야? Тэр газар. Өмнө нэг авч ирсэн чинь амар хөөрхөөсөн. Цэцэг. 완전 хөөрхөөстэй. 매주 던지지. 예쁘죠? 꽃이 진짜 예쁘다. 너무 잘 어울린다. 누가? 너? 나 그때 그니까. 오늘 왜 이렇게 재밌게 노나? 너도 같이 놀자니까. 나 너네 옆에서 그냥 너무 매니저 같은 거, 매니저 같은 거. 술을 야, 수미도 마음에 없는 소리 하지 마. 나 진짜 짜증나게 하지 말았어. 나. 아나 술 MD가 좋아. 빨리 약속해. 이게 아니야. 총이야. 약속해. 약속해. 아, 못생긴 남자 사귀지 않겠다고 약속해. 근데 못생겼는데 얘 봐. 얘는 벌써 가능성을 만들어줘. 빨리 쏴. 내가 너무 좋아하면 어떡해. 그럴 순 없어. 진짜 너무 웃기다. 와. 대박. 아, 감사합니다. 아유, 감사합니다. 냄새 너무 좋은데? 갖고 오신 건가? 그런가 봐. 아, 진짜 없었다. 뭐가 꽃이야? 누가 꽂히세요? 준비됐나요? 라이터 썩 적이 없어가지고. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 축하합니다. 소름 끼세요. 이거 맞아? 나 완전 잘 찍어. 뭐 이런 줄 알아? 뭐 빌었어? 너네 성공과 우리의 근데 성공을 이게 다 빌었어. 케이크에서 떨어진 거야? 맞아. 그래, 이게 반 불에서 떨어진 거야. 아 그래서 한 거야? 아니, 너 지금 신인 못 들었어? 우리가 성공을 들었대. 너네 성공과 우리의 성공을 빌었어. 빠지야, 진짜. 수지가 지금 성공의 욕심이 많잖아서 사진 마음에 안 들면 얘기했으냐? 너네 다시 찍어줄 거야. 말만 해. 말만 해줘. 해줄 거야? 말만 해주라. 나 진짜 행복해 보여. 진짜? 근데 너 너무 예쁘게 나왔는데? 네가 예뻐서 그렇지 뭐. 맞아. 우리가 한 게 뭐가 있는데? 한 게 뭐가 있니? 뭐야? 너무 맛있다. 진짜? 사장님 되게 좋으시다. 알려줘, 수지가. 그래야지 내가 좀 더. 어때? 진짜 너무 좋다. 디저트가 그치? 딱 좋다. 가져가서 먹어야 같이 먹을 사람 없는데. 너 얼마나 스타일리시한데 쓰냐? 너의 스타일리시함을 몰라 아직. 우리 띄워주려고. 그 자꾸 너를 그러지 마. 넌 진심 아닌 거 우리도 알아. 그러니까 우리가 그러니까 기분이 나쁜 거야. 진짜로 네가 스타일이 안 좋으면 우리가 그냥 이러고 넘어가겠지. 야, 만약에 진짜 안 좋았어 막 한번 해보자. 진짜 안 좋았어 네가. 너무 스타일 해보자. 나 너무 스타일이 안 좋은 것 같아. 괜찮아. 아니 너 이쁘잖아. 진짜 나 약간 진짜 진짜로. 아 괜찮아. 너네 너 예쁘잖아. 옷을 꼭 잘 입어 나네? 너네 안 친한 애들한테 이러지. 진짜 별로 내한테 나는 그래 그냥 나는 솔직히 나도 빈말 우리 빈말 못하잖아. 가만히 있어. 가만히 있어. 진짜 가만히 있어. 아, 맞지. 우리가 놀면 근데 우리가 또 겸손도 못 떨고 빈말도 못해. 그래서 우리가 같이 놀면 이제 남자들이 하는 말이 둘이 다 같이 다니면 진짜 말 많이 걸잖아. 뭐 진짜 많이 걸잖아. 그러면 우리 둘이 다아그 정도 아니면 이렇게 할 만하잖아. 그러면 네뭐 감사합니다. 나는 굳이 벗어야 되는 게 아니라 나 아무 말도 못하고 나는 약간 뭔 말을 해야 되지? 이렇게 피하면 감사합니다. 감사합니다. 감사. 아, 너무 예쁘신데 감사합니다. 네, 거의 이렇게 하루를 놀면 1년을 얘기한 말 있다 생각? 너도 좀 놀아야 돼.
저 너무 재밌어. 나 그거였네. 솔직히 셋이 헤어졌어 막. 초코시트에 아마 크림치즈 들어있어. 나 크림치즈 좋아해. 귀여워. 귀여워 죽겠다니까. 미치겠어. 미치겠어. 얼마나 행복하겠냐고. 코만에 자기 코만에 살아. 그것도 친해야지. 야, 뿐이는 하지. 그냥 내 분이 좀 못생겼어. 칠리 되더라. 귀엽지? 귀엽지? 귀여운 척하자. 귀여운 척하자. 좋아해. 감사합니다. Show me what you got. 나 오늘 생일이에요. 생일 축하해. 생일이에요. 호딱 가자. 호딱 가자 우리. 하수결.